Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Saungut kinongelam bahakmat jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya haga step la asngi ublay jangka khatnyo tarik ubnai kelalingkot arhajar arpuar kilatur sa main secretariat ban penpau ya kajing bitar halor kajing sya thok la bon sin haga sorkar halor kajing dawa ban kinteo kerdan deficit ya ki school ad hoc ki badan hapo kani ka jilla Meghalaya baro kawai. Unong ilam jangka Federation of All School Teachers of Meghalaya uba Kenneth Shadab hagajinya keren bat kilat pathai khubor uliyatho bagane gajinya lum hakmat ka khardop jangka main secretariat kandang yai peteng hado ka ar photarik ubanai kelalingkot arhajar arpuar kat baka sorkar kampat khot ya keren yakin nong ilam jangka seng. Shushu uliyatho ru lada ka sorkar kadang yai le menti ki nongelam ka seng kin penlong daga jingra lama yong ha gani hi gajo ka jaka ha ka arpu waiterik ubnai kelalingkot arhajar arpu ar ka baderu ka sngi rakhe jong ka jilla Meghalaya ya ka jingdap san posnem ha ka jingyo ya ka jilla bapura beriu ki badai banyo ka burom ha ke imlang ka salang kai ka artikel arpuai kadai kata ka bakdo bang idon kata ka hok ban im da ka jingkot jingkia ban yo ya ki basic necessities ban yo ya ka cook kasem nangta ban yo ru ya kata ka jing sumar ka babiang da habai itulop jong ki LP ilong khatar hajar si benai itulop jong ki second apa primary ilong khanriu hajar si benai itulop jong ki secondary ilong arpo hajar si benai itulop jong ki higher secondary ilong arpusau hajar si benai da ini itulop indap chano pinsil by school da ai pinsil by y da ai pinsil by electricity bill da ai pinsil by dawai da ai pinsil by kali da ai manta ka by kali ru ka jingrem kini kan klem yo kata ka basic necessities kabaka artikel arpuai jong kariti sisar jong kari India ka kedau lem yo ya kata karena kita kada mentangi yang hangnya ka artikel 19+1+ nangini long kumtikun kata sorkar kamla banle siliang oyo government teacher ngin le bah oyo deficit teacher ngin le bah oyo ki ad hoc ngin e la ka e niru ki ad hoc teachers kena tikun jong kaju ka sikit jong kaju ka sorkar kaya kini ki deficit schools mensua kini ki adhong la pentiu deficit yaki hapo jong usnem sihajar hapo jong usnem sihajar kendai spa prapupra hapo kata tangda kata ka political backup mensua mano bayajan bat minister mano bayajan bat MLA la si pentiu deficit be Ndray na do bakawan kani ka right to information yung kari India fundamental rights tayang ka hak bangin yen bangin protes klem kanu ka jing penwit ya ki pajba klem kanu ka jing penwit ya ka law and order nagtagada umdon mano bala bantang yani bangin yen hangni takum kariti sensar yung kari India fundamental rights article 19+1+B tang ita so nga ay tang kay kabayade ba kariti sensar jong kari India pi kakam jong ni hado mentaro ka state government kakam le ay na kaliang union minister Ramdas at Hawali wala po city sa UCM ka apply tarik jong December arajan buhay waka sa UCM tangray na kaliang jongar malapha biyang reminder sa UCM sa Union Minister sa wala pada yung principal yung ka education mo ka yung director malay tangkong ini naman kadi takam kablaslam kasi ito balay niya ang nitang kinongyalam babangin po aban pagkanya kanina COVID protocol matangin po aban pagkanya nalor ng tarungin po din ban yapon kam kinong hitay school kihabay ka online kihabay ka offline teaching tanim po abakan disturb po ya ka teaching hitay
nagtagadaw niya yang hamitan para nung alam ni nang ba tanong penwit po ya kalau an order ni kuat kali ni tang saumut kuat aruban ban pengkeng ya ka section 144 CRPC mo kamamsa ban yen palak ya ka saumut nagtagadaw niya yung tang saumut nakabanta kami bilang kinong ni umat yung ka lower primary upper primary secondary and higher secondary ad hoc in the whole state of Meghalaya. Barokat niya doon niyo hajar kandai po. Di school kidon barokat kantras pa. Indri po. Jindawa kabakamsan kagani-gani ka upgradation. Upgradation either deficit matter or deficit system kapag kasortar kala. Katay, ba't ka magkamsan tam kabangiying hamni kaday invite us for official talk. Official talk, official recording kabangiyeng hamne kamtam kadai ba lam invite ini kabangiyeng hamne kadai kamtam ban invite kini no na yato ya pi katkum ka British in charge of kari India mo ka article khatsau kadai ka fundamental rights mo kamut barok pat mangi nilong equal in the eyes of the law hingray abang sorkar kamkat abang sorkar kamburon katakubot ka penting ya ka artikel khatsau yung ka fundamental rights ru ka ba kedaw ba barokad nilong equal in the eyes of the law kay aba legally nila tho ka sipi ke balay bukot ka kajing bumkot ka penli ba klem pen brew kay ka sorkar ka penting ka boyle ya ka artikel 14 fundamental rights constitution of India taya ka artikel ka ba arpuay ru kadai ka fundamental rights kitip ka artikel arpuay ka ong ba ni kibriw ni dan ka hak ban im da ka buram ba data da kata ka buram ha ka imlang ka salang te ka artikel arpuay kam pedaw ta mangin suim bre kadai ka kam yung ka sarkaru ban pek ba kibriw kidai banyo kita ki basic necessities ki ay kijing kam yung ka basic necessities kamut kabam kadi kabakinyo kabakat kabakya kidi banyo kajan kakup kasam kidi banyo ru ka medical treatment kababiang kata kadai katau ka artikel arkuai katau na benta kahok ya ka kibriu ndai tang yani dan rai mangilai kung kita kinong hikay mo kibadai ki nation builders kinong tay ya kari bag ya kajaj penriu kata kamut kelam kan snap kan kelam burom kan yani kung kita ki kibriu kibadai banyo kaburam hati imlang kasalang kan kata artikel arkuai kadai kata kabakadaw bang idon kata kahop ban im dapat jingkot jingkya banyo itu basic necessities banyo ya kakup kasem nangta banyo ru ya kata jing sumar kababiang kahabai itulop jom KLP ilong khadar hajar si benai itulop jom ki second apa primary ilong khandriu hajar si benai itulop jom ki secondary ilong arpo hajar si benai itulop jom ki higher secondary ilong arpo saw hajar si benai da ini itulop indap sano pinsil by school da pinsil by y da pinsil by electricity bill da pinsil by dawai da pinsil by kali da maka kabay kali ro ka jingrem ini kan lemyo kata ka basic necessities kapag artikel arpuay jong kariti sisar jong kari India kakadaw lemyo ya kata karena kita daw mantanyin hamne ka artikel 19 plus 1 plus B kasya yani bangin ban aya kano ka jin ban aya kano ka jin persya no to assemble without arms ka artikel 19 plus 1 plus B Kariti sinsar jong kari India fundamental rights tayang ikahok bangin yen bangin protes lem kanu ka jing penwit ya kipagba lem kanu ka jing penwit ya ka law and order nagtagadaw mundan mano bala bantang yani bangin yen hamni katong kariti sinsar jong kari India fundamental rights article 19 plus 1 plus B tang kita suang ay tang kay kabayade bang kariti sinsar jong kari India bi ka sorkar di banten mau ke dekat kami maningilong kum tikun
Kata sorkar kamla banlek siliang oyo government teacher ngin le bah. Oyo deficit teacher ngin le bah. Oyo ki ad hoc tengin la ka niru ki ad hoc teacher sekali pon jong kaju ka state. Jong kaju ka sorkar. Kaya kini ki deficit schools mensua kini ki ad hoc. La pentiu deficit yaki apo jong Muslim siajar apo jong Muslim siajar kendai spa pra apo kata tanda kata ka political backup mensua mano bayajan bagi minister mano bayajan bagi MLA la pentiu deficit be ndrei nado bakawan kani ka right to information mo at arhajar san kinot show batle kita nado batimi kini teachers association kinot show batle siya Jadi nak tagadaw nado usnam prapu kendai la sui iki ad hoc batin sa ad hoc sa ngau nong yalam ngani tu yapi nadai unong yalam mu basitrai klem tulop sinaya ngamju sim tulop mo manga ngai ledi ngamdai unong hikai badro tulop ngamdai unong hikai basim tulop ngadai unong hikai basutrai ai na kabentla beduk Henry ngayeng na kabenta kinong hikai ki basa bangbeng ngayeng na kabenta kinong hikai ki basa lebeng balay ngan perkat kanya sa self interest kajong andai ban perkat kanya sa self interest kajong ngai ban perkat kanya kabaha kamiat jong kiwai kanayeng hangnero na kabenta ki cook midday meal ipapeli kiyo atang si hajar tengka si benai kataro tangah kasi pau benai indai khatar benai tiru tiba peli banjet kau ban ojur ban set kasimpor da kumnu ndreu kenta kasisli ndreya tiru ka si hajar si benai ka ai ka sarkar India na kalian ka state fund kala ban ai another si hajar another ar hajar at least kiyo arna la hajar ka si benai for the time being entakan nga krenro na kabenta tikok ng kimit demil ru mapli diba ki yaladi kinyaki sano nakabenta si hajar si benai kinwan yaki tangkabay kaliru kinumla on their behalf na yeng ruang ne ban keren ru nakabenta juki ban perkat ru nakabenta juki marti ki sakja nakabenta na school iba pelipat nga snow hado ka Christmas ka New Year kipon yang la andreu benai kemyo tulap wat kita si hajar kita kaai ka sontar India ru lempa seti nagtagadaw ngayeng ro hangne na kabenta jong tiru papli kumbang ngayeng na kabenta jong kaya dog ngayon lagi nganggo tulop ngayeng ro hangne na kabenta ki kupru papli hangne kedon kinong nikmat mo ki LP ki secondary ki higher secondary ini ro ki long kita ki mo ya sila da kasem kanu ka problem ro ka hapkhat kan ka bakongsan ngala ya tu yaki ar kunyo dari September ar hajar ar kuwei usia mula khot yani nilawan hangni ya sekretariat kalau don kejinya keren official Henry Maufi bah katu kasni kamdon ka official recording la khot lang ru yu director la khot lang ru yu deputy director hakmat jongki hakmat jongi usia mula ong banganum la ban ai deficit system tengah ngalong to le da pimla ban ai deficit system ai no deficit patan tu ong to pula to aru hang to tengah ong pe senisar kai ka bangila ya kren kai ka ba mapi pila tular ngan sa pemi akot kubor kalong ong hot kalong batin pemi kai ka bangala kren kai ka bangila ya kren pemi akot kubor kani ka demokrasi wong tengah la pemi ru asulong times akui ka kubor la to syai bahaya kata abala to syai kato kata kamu ngidai ki kelung kenila lagi banya kendo yu director umar sendak ya keren hangne sekretariat mo nilai ya keren yu director ngong kai ka bangila ya keren baru siam pila ban pendap ya kakam wong nakaliang jumatan si tayo artayo ngan pendap ya kakam kasong ha kasorkar pat bakan le na bakan ngomle kaya ngingila kerpat yu usar habang nila ya keren markmat baru siam ta so bahagan pendap ploy ka kakam mo nakaliang jumbu ula pendap ndrei nakaliang kasorkar pat ka singap jar kan ka yu kan
Nrei mentale ngas mutu ba nakalian ke office lah proses kiladon kita ki jing proses ki babiang kamsi porsu kasyom setengah ke kabinet lada ke kabinet kalak ban approve kata kemud in 1 day 2 days lala ban approve naman nakalian ki staff nakalian director wong I can finish the work within 1 week 2 weeks kata kemud nadu tu September te bila ya kendu yu Andre hadu mutar sungai nai te nyimpan seteng ban yeng no hangnya akmat pada persiap ini bahan kadang ngomong dah kalau serius apa dia akan bercinta bagus kata kan ka jinyoi kadai ba kamlong serius kan dai nak kadau kan yeng hangnya pada persiap nangtangi kuat ruban persiap mo ba halor kini ki government aided dan nakalian ki management not school managing committee kidai tang kinong penyaj kidai tang kinong pej baka kam kanyaj pej baka administration kanyaj pej kilong tang kinong yarap ya ka sarkar baka jing penyaj ya ki school kanyaj pej reina kalian jungki ki babun kimju no senyang wak sinayaru nak tagadau kinong hikai ki pen pej haka jingsi yang naka sarkar kai baru khaj kidon nyau hajar ndai pau apa kami ka Federation of All School Teachers of Meghalaya dapat untuk lower primary, upper primary, secondary and higher secondary di school barokat kidon khat paras pa andru ko. Kalau ada government kalau kita ada kebutuhan apa sih, kalau government perlu ya kebutuhan apa sih. Esek anu perlu kita kawan perlu sebenarnya tentang pensiun. Lada ka sarkar ka kloy sisa ban upgrade ka deficit nei. Ka additional expenditure kalong tang arspa sanpau plur haka sistem additional expenditure arspa sanpau plur haka sistem tang kata